amafaranga n'ubutunzi. Amafaranga ni ikintu cya mbere kiyoboye isi ya buri munsi twese twirirwamo. Ubwiye umuntu mugenzi wawe yuko amafaranga ari ikintu cya mbere kiyoboye isi, ntago yaza kubyemera cyangwa se ntago yabihakana. Umubare ungana na biliyoni cyangwa se miliyaridi 8 z'abantu zituye isi, buri wese abyuka mu gitondo agiye guhiga amafaranga. Umugabo, umugore, yewe n'umwana nawe ushaka guhiga amafaranga akiri umwana cyangwa se amaze gukura, bose nta muntu umwe ufite uburenganzira bwo yakubuza guhiga amafaranga. Kubera ko amafaranga mu buzima bwa buri munsi, iyo utayafite muri rubanda ugaragara nk'umuntu udafite agaciro habe na gato. Yewe urwego turiho nuko buri muntu wese, yaba ari uri kwiga ikintu icyo ari cyo cyose, ari ikijyanye na tekinoloji, ikijyanye n'imyuga, buri wese aba yiga avuga yuko ntakora cyangwa se narangiza ayo mashuri yiwe azabona amafaranga. Kandi uwo muntu neza niyo umurebye mu bitekerezo byiwe ubona ko afite inyota yo kubona ayo mafaranga. Amahirwe agera ku 8% iyo ubajije umukecuru n'umusaza afite imyaka 70 kuzamura, nawe aba akubwira yuko agifite amahirwe yo kuzabona amafaranga. Umuhungu w'imyaka 20 cyangwa se inkumi y'imyaka 20 ikubwira ko izabona amafaranga, ndetse n'ushaje nawe imubajije akubwira yuko nta kabuza agomba kubona amafaranga. Kandi koko nibyo, twese tubayeho kubw'ibyiringiro yuko ejo hazamera neza. Nubwo muri miliyaridi 8 z'abantu zituye isi buri muntu wese abyuka ajya gushaka amafaranga mu kazi gatandukanye, gusa ayo mafaranga ntabwo yose aba afite agaciro kamwe cyangwa se agaciro kangana hano ku isi. Twese abantu turi kumva kino kiganiro nahamye yuko 9% tuzi ifaranga ryitwa idolari. Utarizi nta kibazo yabaza ifaranga ry'irinyarwanda cyangwa se amafaranga y'amanyarwanda. Gusa aya mafaranga ntanze urugero uko ari abiri, ntabwo yose anganya agaciro. Muri aya abiri tuvuze hari imwe irusha irindi agaciro uko byagenda kose. Aha tugiye kureba amafaranga afite agaciro abarirwamo kenshi cyane hano ku isi, amafaranga 10 ya mbere ku isi. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Wowe uri kumva kino kiganiro ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo buri video yose izajya isohoka kuri ino channel ujye ubasha kuyireba. Urakaza neza. Ikinyamakuru cyitwa Forbes magazine ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 2023, umunyamakuru witwa Sophie Venzi yanditse inkuru yahaye umutwe witwa ngo Top 10 Strongest Currency in the World, cyangwa se tugenekereje mu Kinyarwanda bisobanura ngo amafaranga 10 ya mbere ahenze ku isi cyangwa se mu isi. Ifaranga 10 rya mbere biragoye kuza kubyumva kubera ko wowe uri kumva kino kiganiro ifaranga riri ku mwanya wa 10. Abenshi muzi ko riri ifaranga rikomeye cyane kandi rikoreshwa n'abantu benshi ku isi. Yego koko rikoreshwa n'abantu benshi ku isi, gusa riza ku mwanya wa 10 mu mafaranga ahenze. US dollar cyangwa se idolari ry'Amerika. Idolari ry'Amerika riri ku mwanya wa 10 mu mafaranga ahenze hano ku isi. Ifaranga ry'idolari ry'Amerika ryakozwe mu mwaka w'1792 rikozwe n'umugabo witwa Congress. Niwe wa mbere wari ukoze idolari. Gusa bwa mbere idolari ryakozwe ryari idolari rimwe. Uyu munsi wa none tuzi amadolari atandukanye: idolari ry'ijana, irya 20, amadolari 5. Gusa sayo gusa kubera ko amadolari y'Amerika agira n'ibiciro byitwa amasente. Ushobora kwibaza ngo idolari rimwe ry'Amerika rivunjwa ngahe mu Banyarwanda? Idolari rimwe ry'Amerika kugeza muri kano kanya cyangwa se uyu munsi rivunjwa amafaranga 1270 y'amanyarwanda. Nta wawema kuvuga ko aya mafaranga cyangwa se idolari ry'Amerika ryo faranga rya mbere rikoreshwa cyane mu bihugu byinshi byo ku isi, kubera ko n'ubundi Amerika y'ubwayo isohoye urutonde 2020 yavuze yuko amafaranga menshi y'amadolari adakoreshwa mu gihugu cyabo mw'imbere, ahubwo amafaranga menshi y'amadolari yabo akoreshwa hanze y'igihugu cyabo cya Amerika. Ubwo ibihugu bikoresha n'amadolari harimo Amerika y'Epfo igizwe n'ibihugu byinshi za Ecuador, Argentine n'ibindi. Ibyo bihugu byose bikoresha idolari ry'Amerika, gusa ntabwo bikoresha idolari ry'Amerika nk'ifaranga ryabo, ahubwo ibyo bihugu bikoresha amadolari nk'amafaranga yo kwifashisha kubera ko nabyo ubwabyo bifite amafaranga yabo. Muri iki kiganiro dufite ahangaha tugiye kureba amafaranga
ahenze ku isi, tuzagenda twifashisha buri faranga turivunja mu idolari, kubera ko buri muntu wese w'umunyarwanda cyangwa se undi wese abaza agaciro k'ahantu idolari rigeze, kubera ko ari ryo faranga rya mbere rikoreshwa n'abantu benshi ku isi. Ndetse tuzajya tugera ku ifaranga, tuzajya turivunja mu idolari rya Amerika kugira ngo ubashe kubyumva neza, twongere turivunje mu mafaranga y'amanyarwanda. Ku mwanya wa 9 turasanga amafaranga y'amayero, European currency cyangwa se amayero. Amayero ni amafaranga akoreshwa mu bihugu 27 byose byo muri Europe. Mu mwaka w'1993 mu mugabane w'i Burayi hakozwe icyitwaga European Union. Icyumvishe cyitwa European Union ni umuryango washinzwe muri uwo mwaka wari ugizwe n'ibihugu 27 byo mu mugabane w'i Burayi kugira ngo bishyire hamwe byubaka amahoro hagati y'abaturage babyo, kugira ngo bibanirane neza ndetse bikore n'ubuhahirane bworoshye hagati yabyo. Umwaka w'1999 nibwo ibihugu 27 byicaye hamwe byanzura yuko byakora ifaranga rizajya rikoreshwa muri bino bihugu byose, ari ryo muri kano kanya dusanga ku mwanya wa 9 ryitwa euro currency cyangwa se amayero. Ifaranga ry'euro rivuka mu mwaka w'1999 ntabwo ryahise ritangira gukoreshwa, kubera ko ryamaze indi myaka 3 bari gushaka uburyo ryajya rikoreshwa neza muri bino bihugu 27, buri muturage wese akabasha kurikoresha. Umwaka w'2002 nibwo iri faranga ryatangiye gukoreshwa byeruye, byemewe n'amategeko muri bino bihugu 27 byari bigize umugabane w'i Burayi. Ushobora kwibaza ngo iyero rimwe rivunjwa ngahe mu manyarwanda no mu idolari? Iyero rimwe rivunjwa idolari rimwe n'ibice 8 cyangwa se idolari rimwe n'amasenti 80. Iyero rimwe rivunjwa amafaranga 1378 y'amanyarwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga amafaranga yo mu gihugu cya Swiss cyangwa se Swiss francs. Aya mafaranga yo mu gihugu cya Switzerland yakozwe mu mwaka w'1850. Aya mafaranga, ifaranga rimwe ry'Isuwisi rivunjwa idolari rimwe n'amasenti 15, ndetse iri faranga ry'Isuwisi rimwe rivunjwa amafaranga 1459 y'amanyarwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga idolari ryo mu birwa bya Cayman cyangwa se Cayman Island dollar. Ushobora kwibaza ngo ibi birwa byo muri Cayman ni ibyahehe? Ibi ngibi ni ibirwa bituriye igihugu cya UK cyangwa se igihugu cy'Ubwongereza. Ibi birwa bikaba biherereye iburengerazuba bw'ahitwa Caribbean. Ibi birwa ndetse amafaranga bikoreshwa y'amadolari yakaba yarakozwe mu mwaka w'1970. Idolari rimwe ryo mu birwa bya Cayman rivunjwa idolari rimwe n'ibice 20 by'idolari ry'amanyamerika, cyangwa se idolari rimwe n'amasenti 20. Kandi idolari rimwe ryo mu birwa bya Cayman rikaba rivunjwa amafaranga 1525 y'amanyarwanda. Ibi birwa ntabwo ari ikirwa kimwe, ahubwo ni ibirwa birenga 3 byihurije hamwe bikora igihugu kimwe, aricyo cyitwa Cayman Island. Iki gihugu kigizwe n'ibirwa harimo n'ikirwa cyitwa Grand Cayman, ikirwa cya kabiri kikitwa Cayman Black, ikindi kikitwa Little Cayman cyangwa se Cayman Muto. Ibirwa byose byihurije hamwe ibyo bikoresha iri dolari rya Cayman Island dollar, akaba ari ifaranga dusanga ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turasanga ipawundi rikoreshwa mu mujyi wa Gibraltar. Gibraltar naho akaba ari agace cyangwa se ikirwa kiri ku nkengero z'igihugu cy'Ubwongereza. Si ibyo gusa, kubera ko Gibraltar ikora ku nkengero zimwe z'Ubwongereza, ikongera igakora ku zindi nkengero ntoya z'igihugu cya Espagne. Gusa i Gibraltar agace kanini kayo gaherereye mu nyanja y'Ubwongereza. Amafaranga yabo yakozwe mu mwaka w'1920. Ipawundi rimwe ryo mu gihugu cya Gibraltar ringana n'idolari rimwe n'amasenti 26. Iyo rivunjwe mu manyarwanda, iri pawundi rimwe rivunjwa amafaranga 1602 y'amanyarwanda. Twihuse ku mwanya wa 5 turasanga ipawundi ryo mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se irizwi nka British Pound.
iri paundi ryo mu gihugu cyo mu Bwongereza ryakozwe mu mwaka w'1489, rikorwa ku ngoma y'umwami witwaga Henry wa karindwi. Akaba ariwe watumye rino paundi rivuka mu gihugu cy'Ubwongereza rigatangira gukoreshwa n'abaturage ba kino gihugu. Ipaundi rimwe rivunjwa idolari rimwe n'ibice 28 by'idolari, cyangwa se idolari rimwe n'amasenti 28, kandi iri paundi rivunjwa amafaranga 608 y'amanyarwanda. Akaba ari ryo faranga riri ku mwanya wa 5 amafaranga ahenze hano ku isi. Ku mwanya wa 4 turasanga idinari ryo mu gihugu cya Jordania, cyangwa se Jordanian dinar. Iki gihugu cya Jordania nacyo kiri mu bihugu byitwa landlocked country, cyangwa se ibihugu bidakora ku nyanja. Gusa n'ubundi iki gihugu gifite ubukungu bwinshi kubera ko gicukura peterole n'amagaze kigurisha mu bandi baturage no mu bindi bihugu biri ku ruhande rwabyo. Akaba ariyo mpamvu kino gihugu nubwo kidakora ku nyanja ariko gifite agaciro kenshi k'amafaranga gitunze. Idinari ryabo rifite agaciro kubera ko idinari ryabo rimwe ribarirwa mu idolari rimwe n'ibice 41, cyangwa se idinari ryabo rimwe ribarirwa ku idolari rimwe n'amasenti 41 y'idolari ry'Amerika. Iri dinari ryo muri gihugu cya Jordania rimwe rivunjwa amafaranga 791 n'ibice 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari ryo faranga riri ku mwanya wa 4 muri ano mafaranga ahenze ku isi. Muri kano kanya ifaranga dusanga ku mwanya wa 3 ryitwa Oman Riyal, cyangwa se amariyali yo mu gihugu cya Oman. Iki gihugu cya Oman ni igihugu gisangwa hagati y'ibihugu by'ibihangange cyane biri mu burasirazuba bwo hagati. Aya mafaranga yo muri riyali yo mu gihugu cya Oman arahenze cyane ku buryo riyali rimwe ryo mu gihugu cya Oman rivunjwa amadolari 2 n'amasenti 60. Iri riyali rimwe iyo rishyize mu manyarwanda rivunjwa amafaranga 3,300 n'ibice 14 by'amanyarwanda. Aya mafaranga akaba yarakozwe mu mwaka w'1970 muri kino gihugu cya Oman. Iki gihugu cya Oman n'ubundi gisanzwe ari ikiri kubera ko ni igihugu gicukura peteroli na gaze kikazigurisha ku bindi bihugu by'ibikire harimo nka za Amerika, Vietnam, Uburusiya n'ibindi bihugu byinshi. Gusa n'ubundi kiza ku mwanya wa 3 mu gihugu gitunze amafaranga afite agaciro hano ku isi. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cya Bahrain. Idinari ryo mu gihugu cya Bahrain akaba ari idinari riri ku mwanya wa 2 mu guhenda. Iki gihugu cya Bahrain kikaba giherereye mu burasirazuba bwo hagati, akaba ari igihugu kandi giherereye mu bigobe bya Perisi. Ibi bigobe bya Perisi akaba ari agace kari hagati ya Saudi Arabia n'ibindi bihugu birimo nka Yemen. Gusa iri dinari rya Bahrain, idinari rimwe ryo mu gihugu cya Bahrain rivunjwa amadolari 2 n'amasenti 65 y'idolari. Idinari rimwe ryo mu gihugu cya Bahrain kandi rivunjwa amafaranga 3,370 n'ibice 31 by'amanyarwanda. Iri faranga ryavukiye mu mwaka w'1965 mu mujyi witwa Manama, akaba ari nawo umujyi wa kino gihugu cyitwa Bahrain. Iki gihugu kandi cyegereye Saudi Arabia na Kuwait na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, nacyo akaba ari igihugu gikungahaye kuri peteroli n'amagaze, kandi byose kikabigurisha ku bindi bihugu, bityo kikazamura ubukungu bwacyo. Ku mwanya wa mbere turasanga idinari ryo mu gihugu cya Kuwait, cyangwa se Kuwait dinar. Idinari ryo mu gihugu cya Kuwait akaba ari ryo faranga rya mbere rihagaze ku mwanya wa mbere muri kano kanya mu mafaranga afite agaciro hano ku isi. Iri faranga ryo mu gihugu cya Kuwait, cyangwa se idinari ryo mu gihugu cya Kuwait, benshi twigeze kujya turyumvaho, abenshi bagakabya ngo bagira ibiceri bikoze muri zahabu, abandi ngo bagira ibiceri bikoze muri diyama. Gusa nubwo ifaranga ryabo rihenze, gusa nta mafaranga bafite akoze gutyo, kubera ko ibiceri bya nyuma baheruka gukoresha byari bikoze muri zahabu muri kino gihugu cya Kuwait hari umwaka wa 673 nyuma y'ipfa rya Yesu. Gusa nyuma mu yindi myaka muri kino gihugu cya Kuwait n'ubundi bigeze kujya bagira ibindi biceri bikoze muri zahabu bakoreshaga mu buryo bwa Kisilamu, n'igura n'igurisha hagati y'abayisilamu cyangwa se idini rya Kisilamu n'andi mareta
iyo kino gihugu cya Kuwait babaga bafite ibyo bari kugura cyangwa se ubucuruzi bari gukora hagati yabo n'andi maleta, gusa ntabwo bongeye gukoresha ibiceri bya zahabu muri rubanda rugufi. Muri kano kanya ibyo biceri bya zahabu bakoreshaga mu myaka ya kera muri mizi ziri muri Kuwait, bimwe uragenda ukabibona. Idinari rimwe ryo mu gihugu cya Kuwait rivunjwa amadolari 3.26. Iri dinari kandi rikaba rivunjwa amafaranga 4,130 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga akaba yarakozwe mu mwaka w'1960 hano mu gihugu cya Kuwait. Aya mafaranga yo mu gihugu cya Kuwait y'amadinari, ifaranga ryabo bafite rinini nk'uko tuvuga ngo mu Rwanda dufite inoti ya 5, hano mu gihugu cya Kuwait bagira inote y'amadinari 20 yonyine. Aya akaba ariyo mafaranga manini mu gihugu cya Kuwait bafite. Mbashe kubashimira mwebwe mwabanye natwe mu kigereranyo cy'uyu munsi. Mbararikiye kujya mubana natwe mu bindi biganiro bya buri munsi dukora kuri ino channel. Naho ubutaha.